Right, ane bea muthuri murio kinangira kune atinto bia mamilioni ibiete kumania na monki munene irodirete ukiuma irantere cheriene muchine yo mawo tukobokire rwari ara nyomba nkuluki ya 60 chiete monkira nende kaumuka ka monki adira kimenyeka kari bakimeneria bonene derikari account ya Meru nonto tingara akoria monki ombere kwithira ikinya obatethia nigira kurikana chondo ichathukirete ne kungina kuo njai mwe ntere chakathelwa neti na gokurara nyuma ya nyumba yone ndi kwithira ikiwata monki na kuya nento bionde nende mwene njari uga atigi na mithangiko imitheri ya Bradenis Mugendi automenyethia Mathaine jatha kenda utuku bwa gukira narua itagisa mariro ntere cia irie ni mucino ma Wikembe South umani na mutino monki mutino jotigite njankroki ya 60 na sare mamilioni jambesa kiri a biashara ni mwane plotire ya na niraire yonde kuthira na watu ploti yonde niraire nkilugia plotinya na niraire interview ba milioni 60 saiti iraire oni otuko ndaibiruwe mbu ndaibwa mbu ndathwani antu aba kurwamba ene na ndo tura ironde ndona mwangi ugethia atia yukiakana onda umira aunde na mamwanga ko simamoto na mauru wita ko simamoto ndero ngari nethetia atia ni thuki iron kuria kiuria ngwethera antu aba simamoto ibakaritie ngari ni thuki ya ngari bakaritie ni mwanki jotamenyekana kigwatithia imbi ondiria ururu burio maruru na jo ni kirithirikari ya kaunti ya Meru ni kwithirwo tingari ya kuria mwanki nterene iji is a failure. County government twaingethimo maua twaingethimo nkobo mutindwa isimamoto byothi bithuki county government le ndio lipo ushuru tuenenye investor mzungu alikuja hapa kuna wazungu hapa mzungu akiona moshi hapa atatoroka nasema nyinyi mnanichoma Kawera pull your socks kama nkiura kanere kuma thake enda cio tuko mwanka thaika yo wakana na kantu ba wota mwanki onto riko kora mpio ba bateta njirengi mwanki ba wota yo intobianto na riu ba wota intobianto ba twethirikare county tu na linda sibongwa nonto twina dipite ngabana mawa twina MCA elected wa Keoino mawa ward twina nominated MCA Bele na oteba itatu kuona baitera tuonete ikwithirwa muchiyo yakana mwanki no tengare kuoria mwanki na kuma barataro imwaka chuonde ote washughulika kinyanga bana atenda kumenya muchioma wa yukari atia katoteyeri twakara kaginya tokaretwe no tutekaretwe intobyanto bibira era millions of money na wati na weta kithia Kawera no ni wa wokolea iyo beauty bina someka hapo bionde okoleiro tokamenya imwokoshi toria terenga bana betu kabemo Kawira Mwangaza no ndo batu toria to enganeto ngekoro irua chips nao beria bengani thasi ombe thai batoronya mauta toriori chips garia siengani na mandazi anto bakiura sethiringi yo ana bathoma kana yo tetho twatethia mwangi ya yo simamoto etea mtu atema akanjiriria ana boba thaiba te choka skuru ngocio ja skuru setheria atia ni raire bonde tusendiane njare emwe ngabana tusendie na CS na John Paul murungamiri mushi Timothy Mwenda nawe ali na gie uria thirikari gutungatira ngari ya kuria mwanki turi thirikari ya county turombera ku respond ura tukiumba kinya kethura ngari yetu ira itetha cheki kuria mwanki ni rani na mechanical problem na tukangira udent tuko 10 kumara yetete kuria mwanki mutuate ni onere thina mechanical na engineers ibethire to bakirita ngari ungwe na in fact nariwa tukwaria iro engineer abati ukinya kuma Nairobi kenda be yaba fix ngari ure paki ara kwa mwanki na kwenda wakishira ndo mawa ngari yetu mwanki ikethirwa ire in service kwa mbiriru ari ichareri bururu uyu nonto ruare ngo ine kurutwa inene muno na mheshimiwa ngavana natumira itana uangare ni ukira immediately tukiuma mushine mawa mwanka nterene cia kathirwa Igembe Central no woikirinja ya mukuru Joshua Gitari kumani na mutino mwanki mutino jo batemete ntame inene ira nyumbera ire antu baraiba irira ku lakini ndinkwera mungu boya nonto antu bare ki application chia ocho mwate antuko bilan koromba ake interview onda bierita muchiyo tiyo mutheri kuri kinyana baraitite skuru na arua ngua ciothe nira ire kinya binda arabio bya shopping bila ethire nyumba
Kou mwana ukinyo thaya imuci na kinya nyumba yu ikura ire certificate cia munongi o form 4 uthiritie na cio niite na ibande utikintu nti na kio nombini ninkuromba antu ba wendu boya bantethie. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru.